Sibhedlela iNetcare Pholoso ePulukwane unisine Tikhungo tekugoma lesifundza tisebenti lesibhedlela betsemigcini yekugoma letisebenti ticela ngicatsathela lwati tabutwa ngesimo setempilo yato ngembe ukuthi tigonywe phela laba labenda lo msebenzi wekugoma bafuna ukuqinisekisa ukuthi lebagoma akabathuki tingemakhulu layimfica tisebenti tetempilo lesibhedlela kani labangetulu kwengcenye sevele bagomile lokunye lokwenteka ukuthi kunikede lwati nalabo labesabako ukugoma njengoba sevete icayethe inkulumo letithi kungahle kube khona ukuhlasela kolhlandla lesithathu kwalolu bhubhane. We've really had healthcare workers who have embraced this. There are still some who are scared, and we encourage them to read up on the vaccine, but we also encourage them to get the jab. The third wave, we are told, is upon us, and we should find that we are ready and we've been vaccinated. Ngemuva kokugoma letingetulu tisebenti betitlalele endzaweni lekuphunyulwa kuyo kulesibhedlela tibonakala ukuthi tikhululekile. The experience was quite easy from the registration up until when we get to vaccinators. So after vaccinated, the injection was not painful at all. It was easy. I feel very much excited now, even though before I was vaccinated, I was a bit nervous, not knowing what to expect. As it is, the injection was not painful. I feel excited, very much excited. Lesibhedlela sathola leminye imigomo yaka Jonson langemakhulu lamabili nemashumi lamane.